Ассалаумалейкум достор, көптен күткен өрік базар. Өрік базарға да келдік. Балармен танышабыз азыр. Жүзен алыстаңыздар, каналға лайк басып, подписка тұштаңыздар. Қаншадан болды өрік әже? Kimdeki örük? Қаншадан болды әже? Pulunu aytıp koy, 20 son. 23 kilo, kilas. 20 сомнан келесі, а? Kapka 20. Kapkarazın pulu 20 son. Kançana getti mi ama Ece? O neyse. Bu kaç oldu? Kilas 60'dan oldu. Kilas 60 oldu. He, 60 oldu. Narkısı çana. Bunlar 250'ye geldi berbedik. 250 сомнан бербедіңіз. Bana meyvetin bana alık. Sırıca, örük kança oldu? Kaç örük? Bundan kança oldu? 500. 500 kilosu, ha? 500 var da berbedik. Bundanızca? 400 сомнан kilogram. Бар gektarça? 550-500. Bundanız kança oldu? Bardığı bir mi? 550 сомнан mı? Bundan çıkan patlar. Olur 45 som. 45 som oldu. 250 som. Buna 250 som oldu. Örük kança oldu ki? 410 son. 410 som. 410 som. Buna nasıl? 2 ötes. Ha, bardığı bir ha. Maaşı gelin aktarlardan gel. Video kulcu da oldu. Buna nasıl kança oldu? 200. Bununla kança oldu? Bu benimki mes. Kimdeki? Bu ne? Kanek. Kanaka. Kança oldu mu? 160 somdan mı? 160 değil. Kaç oldu ka? Bu da 250 son oldu. 250 som. Nasıl var? 550 somdan var. Buna kara örükçe? 250 som. Kança kıldı ka bunu? 230. 230. Buna nasıl çekişten? Açarra oluşu. Tamam. Kompot. 170 ke. Kulça? 200. Bularça? 330. 330 som var. Toğanlar özünüzдөр көріп тұрғанда әлі адам көп өрік базарда. Келіп өрік алып кетіңіздер. Mana şundaydı. Қанша қылып отаса? 450 kıldım. Şu boş var. Бардығын 450 қылдыңыз. Бербеді. Қанша да отасыз өзіңіз? Bunlar 500 lira. 500 de otsa da. Берің әкі. Аларман сұрауды. Бардығын вообще алып кетем де 450 сомнан. Алейкум, өрік қанша oldu? Бар кекті. Paketi sayıda geçkin. Қанша да отасыз? 500 otam. 500 kan var ha? Mınağızça? Danegi var ha? Kanegi vardı 600 otam. 600 kan. Bularınızça? Bunlarda 500 otam. 500 somdan. Bu 540 som oldu. 540 som. Kırmaya bir onu versin. 540 somdan. Pot görüptür ha? 40 oldu. 40 somdan ha? Ana. Kıldığınızlar ece şanın. Ya. 380. Bu yaktıska karay? Kança oldu abla? 300 somdan. 300 som var. Bizim kanala like basıp, подписка тыштап қойыңыздар. Сіздер үшін қызматта мен Құдайберді Дүйшев, жана канал Салам Медиа. О, сіздікі? Aysa. Mınalarınız? 480 болып қалды жақын. 480 болды, ha? O, bu nasılça mına? Kança oldu bunun? Qaysı bu mu? He. 350'likte жатады. 350. Ne onu? Mına шиповниктен тоғындар. Қанша oldu? Алсаң тарт ал. Pulunu aytың, pul қанша сұрап жатыр?
100 kısa berip bizden. 100 kıldı ha? 100 som kılıptır. Kilası 100 mü? Men Өрік базар аяғына келіп шықты. Примерно şu баларны айтып білгізгеніне әрекет қылдық. Бардық эле балар бирдей эле. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен Салам Медиа, Баткен. Менин атым Кудайберди Дүйшөев.